Mbasuhuze kandi nongeye kubifuriza kugubwa neza n'uyu mugoroba wa tariki 17 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 kuri mwe mwese mubana natwe mukadukurikira mu makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi, aho tuje kubagezaho amakuru yacu ya nyuma yo kuri uyu mugoroba. Turaza kwibanda kuri izi ngingo zikurikira. Turaza kunyura muri Kivu y'Amajyaruguru, ahangaha ni muri Rucuru ahazwi nka Bukombo, by'umwihariko turanyura muri Kashavu ndetse na Bubwe y'Amajyepfo, aho habereye imirwano ikomeye cyane hagati ya Wazalendo CMC FDP ya Dominique Ndaruhutse n'izi nyeshyamba za M23. Nk'uko mubireba rero, iyi ni ifoto dutangiranye, iyi ni ishusho y'abaturage i Goma aho bamaze kurambirwa zino nyeshyamba. Bari gusaba rwose Tshisekedi ati turambiwe ubucakara ndetse n'agatonambweni ka M23, gira utubohore. Ni mu gihe izi nyeshyamba zo zikomanga mu gatuza ngo abaturage ngo nibo bazihamagaye bazifuza, ngo nibo rwose ngo barazikeneye cyane. Ndaza gukubitira mu Burundi, hari ikinyoma rwose cy'itariki ya 17 aho ngo abasirikare 8 bo ku ruhande rwa FDNB batozwaga n'igisirikare, batozwaga n'abarimu baturutse mu Burusiya, bakaba bari bafite rero ngo umugambi ukomeye cyane wo kuza kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo ni mu burasirazuba bwa Kongo. Ngo baje gutoroka, mu gutoroka kwabo rero ngo bakaba batinye yuko ngo bakwinjira muri iyi ntambara. Ndaza no kunyura kandi kuri Wazalendo, aha ni muri Uvira. Wazalendo yamaze kugwa mu mutego. Aba Wazalendo bamaze kuvukamo imigabane ibiri, harimo aba Wazalendo ba fake b'ibifobagane, hakabamo n'aba Wazalendo b'aba original. Aba Wazalendo rero ba fake ni aba Wazalendo bashinzwe n'izi nyeshyamba za M23, ariko izi zo murazitiranya mwagize ngo si kabutindi. Zamaze gushinga Wazalendo yazo, iragenda yivanga n'abandi ba Wazalendo. Izi rero nizo zirimo zirateza propaganda za hato na hato, aho ngo Wazalendo ngo irimo irashaka yuko igomba kugira uruhare, ikagira ijwi mu miyoborere y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse by'umwihariko ngo ni Kinshasa. Ibi ngibi bishobora kuza gutuma rero habaho amakimbirane, dore yuko hanavugwa byinshi hagati ya Wazalendo n'u Burundi, by'uko abarundi, ubwo ndavuga aba FDNB na Wazalendo, bishobora kuza kutaza kugenda neza. Abafana ndetse n'abakunzi ba M23 mu mujinya mwinshi n'uburakari bafitiye igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko Ndayishimiye Evariste, bamaze kumutega yuko atazarenza imyaka 10 ku butegetsi. Nkavuga nti, muri mwebwe ninde wamuremye cyangwa ninde wamuhaye ubu butegetsi, cyangwa wamuhaye kwicara kuri ya ntebe y'icyubahiro? Misiri, ndaza kunyura mu burasirazuba bwo hagati mu bihugu by'Abarabu, aho Misiri na Irani barimo barifuza yuko hashyirwaho ishyirahamwe ry'ibihugu by'Abarabu rishinzwe gutabarana nka kura kwa OTAN. Kuko niba bitagenze bitya, Israel irakomeza ibogeremo uburimiro, igenda itimbagura umwe ku wundi kandi nta bundi bufasha afite. Iyi ni Inkubiri Official TV, mbahaye ikaze rero. Reka mbifurize kugira ngo duhurire muri komanteri, mumbwire uko mwiriwe, mutubwire uko byifashe, munaduhe namwe ubusesenguzi bwanyu uko mubibona ku makuru tuba tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Intego ni ya yindi, push up. Nihuta rero, reka mpite mpera kuri iki kinyoma cyamaze gushyirwa hanze na rezo sosiyo. Ni rezo sosiyo z'izi nyeshyamba za M23 zihekenya amenyo, zifite umujinya w'umuranduranzuzi nyuma y'uko Uburundi bwababushabushe, haba mu kwicara, mu guhaguruka amajyepfo n'amajyaruguru. Abarundi babujije izi nyeshyamba guhumeka pe, kugeza ubwo noneho bunabonye ikinyoma cyanditswe n'ikinyamakuru ngo ni Rogararake. Narababwiye yuko hari ibinyamakuru bibiri mukwiye kwitondera, ikinyamakuru cyitwa Jeune Afrique n'ikinyamakuru cyitwa ngo ni Rogararake. Ibinyamakuru ubona yuko bibogamiye kuri uruhande rw'izi nyeshyamba za M23, wasanga bo hari ukuntu zagiye zibafinansamo agafaranga, dore ko bayanyanyagiriza ubuntu, dore yuko nyine banakoresha ayo batavunikiye. Rero Rogararake yamaze kwemeza yuko ngo yavuganye ngo na bamwe ngo mu bategetsi ngo bo mu Burundi, ngo bakemeza yuko ngo hari abasirikare ngo bagera ku 8 ngo bo muri FDNB ngo b'inkorokoro, ngo bari barahawe imyitozo rwose ya kabuhariwe, ngo biteguraga kwinjirana n'abandi ku rugamba ku mirongo y'imbere mu burasirazuba bwa Kongo, ngo baje kugira ubwoba, ngo baratinya, ngo baratoroka. Ni gute waba aratojwe n'umwarimu w'umurusiya yaraguhaye ibyangombwa byose ugomba kwifashisha mu kazi kawe kwa buri munsi, warangiza ukambwira ngo watorotse? Watoroka habaye iki? Ni ibinyoma rero biri aho ngaho, n'ikindi kiba gitereyeho nyine baba bashakishije uko bafindafinda. Mpita none akubitira kuri iki kinyoma cy'itariki ya 17 ngo
ni uko n'ubundi nyuma y'umujinya bafite nyine n'ubu burakari, bamaze kuvuga yuko Evariste Ndayishimiye nta myaka 10 afite kuyobora igihugu cy'u Burundi. Wakwibaza ngo kuva muri 2005 harya buriya yagiyeho muri 2000 muzambarire mumbwire imyaka imaze ishize ariho. Rero nkaza kwibaza gute atazamara imyaka 10 niba inyeshyamba zimurwanya twarazibonye ni Red Tabara, iyo ngo barimo barasya batanzitse, n'izindi zizagenda zivuka nk'izabarya begamye mu mafoteye mu Bubiligi bavugiraho bicaye, ariko bakagaragaza neza yuko ngo CNDD-FDD ngo imyitwarire yayo ngiki n'iki nta myaka 10. Na Museveni amaze imyaka 40 kandi yarashinze inyeshyamba mu burasirazuba bwa Kongo azita yuko zimurwanya kandi ntazihari. Mu Rwanda imyaka igiye kuzaba 40 kandi birirwa baririmba ngo FDLR iri hariya. N'abandi rero bafite ubushobozi bwo kuba iyo myaka bayimara kandi bigashoboka. Iyakaremye ubundi niyo ikamena mbere ya byose. Mvuye aha Ekamite nkomereza hano muri Kivu y'Amajyaruguru, ni muri Rucuru. Muri Rucuru by'umwihariko muri grupoma ya Bukombo, aho Wazalendo yahanganye n'izi nyeshyamba za M23. Ni ibitero byatangijwe na Wazalendo CMC, aho yakoranyemo muri Bukombo by'umwihariko hazwi nko muri Bwito, aho iki gice cya Bwito ubundi 80% cyaho kigizwe cyangwa gikontororwa n'iyi Wazalendo. Rero bakaba bahanganiye cyane muri village ebyiri, village izwi nka Rushihe, ikaba iyi Rushihe ibarizwa hagati y'amavillage agera nko kuri 2 hagati ya Kashavu ndetse na Rubwe y'Amajyepfo. N'imirwano yatangiye mu masaha mu gitondo ku isaha z'isa 2. Tuvuye aho ngira ngo mwabonye amashusho turi gukoresha cyangwa amafoto, aho abaturage rwose barimo baravuga bati nyabuna Tshisekedi bohora Goma, bohora Bukavu, aho ibintu bigeze bimaze kutugera ahantu tumaze kurambirwa. Ni nyuma y'ubushimusi, ubwicanyi, ubwambuzi bukomeje gukorwa n'izi nyeshyamba. Twababwiye yuko buzamaze gushyiraho gahunda ngo yo kubusoresha abanyamagare cyangwa abanyonzi banyonga ku magare. Ababyeyi barimo bararira yuko bashimutiwe abana, ni ababyeyi bagera muri 7. By'iyo nkuru mwayibonye. Hari n'ibindi byinshi birimo biragenda bikorwa ahangaha rero, aho abaturage bimaze kubasema, bimaze kubagera ahantu bamaze kumva babirambiwe. Niyo mpamvu mbona batangiye gufata imihanda bagenda bamagana izi nyeshyamba, bahamagara leta yuko ikwiriye kubabohora. Uku kwivugira kw'abaturage kuba kwamaze kugaragaza intege nke za leta. Niba abaturage batangiye kwivugiriza induru bavuga bati mwatubohoye igihe byabereye, ni iki kibura kugira ngo muze mudukure kuri iyi ngoyi y'izi nyeshyamba za M23. Tshisekedi rero ni umukoro umureba kandi afite akazi katoroshye. Mvuye aha reka bitenda nakomereza kuri Wazalendo, ubwo namanutse muri Kivu y'Amajyepfo. Wazalendo by'umwihariko ku mujyi wa Uvira. Wazalendo irimo irumva amabwire aturuka muri M23 akazanwa n'abaje biyise ngo naba Wazalendo bene wabo, kandi ari ibyitso n'intasi z'izi nyeshyamba za M23. Biraza kuba bibi rero kuko AFC yamaze kwiyambika uruhu rw'abawazalendo, bisobanuye ko hari abawazalendo ba fake hakaba n'abawazalendo ba original. Ni ukwitonda cyane by'umwihariko ku Barundi, kuko ubona ko M23 ikintu kiraje ishinga irifuza kugonganisha Wazalendo n'Abarundi, kuko yamaze kubona yuko izi mpande ebyiri FARDC yo nta kibwe n'ibifobagane biraho, n'ubundi izajya igenda ibipfunda ibipfunyika amafaranga bizibe biceceke. Ariko kuri Wazalendo na FDNB yasanze bitazashoboka, igomba kubanza ikagonganisha rero Wazalendo na FDNB bagashwana, bamara gushwana icyizere kikaburamo, ubwo bagatangira guhangana. Kugira ngo ibikore, haravugwa amakuru yuko bamwe mu Wazalendo ba feke bamaze kwinjirira Uvira bakagenda bigize abawaza, kandi ari abawaza bakerewe na AFC. Aba ni nabo barimo barazamura ibitekerezo by'uko ngo Wazalendo igomba kugira uruhare mu mitegekere y'uburasirazuba bwa Kongo ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kinshasa. Bakongera bakifuza yuko ngo Wazalendo igomba kugira urwego rwayo cyangwa igomba kwicara mu myanya y'ubuyobozi hano muri Uvira. Birashoboka nibyo, ariko nanone Wazalendo igomba kubitwaza gake
nyuma y'uko M23 yamaze kubona yuko kuri uru ruhande rwa Wazalendo ni abantu bahubuka, ni abantu bashaka guhita bafatiraho ibyifuzo byabo, iyo utabyumvise bakoresha imbaraga z'isasu. Rero biraza gusaba FDNB kwitwararika no gukomeza kubacubya, ikagenda isesengura kamwe ku kandi. Ndabizi nabo bafite ubunararibonye kandi ibintu baba babikurikiranira hafi. Mvuye aho, reka mpite nkomereza mu burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko mu kigobe cy'Abarabu, ahabereye inama iduha muri Qatar. Imwe mu myanzuro yayo rero ni uko Misiri irifuza yuko yo na Iran irifuza yuko bashinga umuryango w'ibihugu by'Abarabu w'ubutabarane, kuko byamaze kugaragara neza yuko hari ibihugu Israel igiye gukurikizaho nyuma ya Qatar. Bimwe muri ibyo bihugu hahise herekanwamo igihugu cya Arabie Saoudite ndetse n'igihugu cya Iraq ko ari byo igiye kurasa. Misiri rero ikavuga iti nimureke dushyiraho umuryango w'ubutabarane, nitumara kuwushyiraho bizadufasha yuko nihagira umwe muri twe uzajya uterwa, twese tuzajya duhagurukira rimwe tukajya kumutabara. Ndetse Misiri ku ruhande rwayo ikifuza yuko n'icyicaro gikuru cy'uwo muryango cyashyirwa i Cairo iwabo, ubwo ni muri hano muri Afurika. Cyamara kugera i Cairo ikazaba umwe mu baterankunga bazaba bakomeye b'icyo kigega cyangwa b'uwo muryango, kugira ngo uwo muryango ubashe kugirana ubufatanye. Ni ibintu bikomeye, urumva ntabwo biba byoroshye. Ni mu gihe rugeretse hagati ya Donald Trump na Zelensky. Putin we yamaze gutanga ingabo zigera ku 100,000 ziteguriye kurwana intambara na NATO. Ni imyitozo Uburusiya burimo burakorana na Belarusi. Iyi myitozo rero ikaba irimo intwaro z'amoko arenga 10,000, harimo iyo ku butaka, harimo iyo mu kirere, harimo iyo mu mazi, aho Uburusiya ubwabwo bwajyanye abasirikare barenga 100,000. Ibyo 100,000 bikaba ari byo biri mu myitozo kandi byiteguye guhangana mu ntambara igiye guhuza Uburusiya n'umuryango wa NATO cyangwa wa OTAN. Ni ukubihanga amaso tukabireba, muzaba mubona aho inzovu ebyiri zigiye kwesuranira. Gusa nibyo bya bindi bajya bavuga ngo nta nkube ebyiri mu gicu. Ubundi mbabwire ngo njye turaza gusubira mu masaha y'isa 11 za mu gitondo, muraraharyana. Tera nyina gahinga yicaye ku ruhembe.